Mafidi yaso na bebreki se. Abusuapanyin tumi sie kofi da. Atopre twadwada o. Atopre twadwada. Ade yanko school ya gimi. Denti ni ebube ne brebe nse si ebube ebeye de den Abusuafo yema munyina akwa ba yema Nyansapo TV so se me kase Nyansapo a na waje me so se ye sane ne badwemma kwan so ene so yesen de ehia ye bedi nkomo foforo me so be subscribe to channel na wo be like wo be share amo bibi enya bia share comment section wo so ye wo de a na wa che wadwen ama no aye family ne oba ye fi ama ye bo a ene me comfort black ena asan atena sa ye bedi nkomo foforo me so be hwe ye mfiti a hyase nkosi awie ye wie no ne wo hu ne yekọ na wa fa aba bi so afiri mu ama na bo nana ni aba me ma kwa ba meje so ya san hia nyasem keto mfu do so ayi ni nyina ne kore bia boko o metiapo bi nkire konfo bentwa no nana nkomo ye bedi ye de tiawa ye bonita the Accra High Court has granted Abusuapanin Tupac, family head of Daddy Lumba, permission to file a right and seek an injunction against Papa Shi, Akosia Sewa and others in connection with the planned second funeral scheduled for March. Accra High Court. Ama Abusuapanin kwanya say ontro onfa bibingu krata so botaya attach say on pese yede injunction eto ka say maami Akosia ne Papa Shi mu be ye Daddy Lumba ye fofo be ye sa ne yaka ya te no March ye fofo be ba so te ne ye hwe ani mu se be ba eno an say yakote say Accra High Court ama Abusuapanin kwan say won tro meto so say on fa injunction ento say yie no a Papa Shi ne maami Akosia ne Abusuan kan no so mo ba be ye no March no de abani we nyina me nsa no adwuma ntinya me wona ka che Abusuapanin so fango me nsa no adwuma na sesen sesen ipese be hu no kure Ghana si e ka no kure si etwa nkontompo Injunction we be me hu de ekoso me se ne ade a me Abusuapanin no from day one na me ka kire no so ti ase ye te Ghana ha ena friend sen ma Akosia brempoma ene na busua e de Injunction koto fu no se opese ni nua be ma opese ohu na de koro ku court fo ye nya Ghana court ka che se Abusuapanin aboka enti ye nkonkotu ya ma no nti se Injunction we ma pepe Abusuapanin ma ne yakọ no ye kwa court na enko ma wonjai na ye mfre court na court ntimi nkan che se Abusuapanin timi de Injunction atoso ne hwa de o Ghana ha ho na bu se Ghana ye mpanyifo ne kana kora na mo nka kora na we no so mo wadwene bo bew ye mfa ye ni o mani mo Ghana sa se mi be mani pa hu de o Ghana forte na nti ubese no kurenti na wu no kurenti okay no kurenti so ti ase se Abusuapanin so aboka enti won kwa na yi enti yeso eduru ho a yeso yaboka o na se ye di ka sisi samboard kura nsa na wo de dalumba anti mo so aboka bi yaboka yaboka e ka de yabobi e na mo bi mfa nhyele tirim se Papa Shi na yio ena mo mfa nhyente maami Akosia se wa yio maami Akosia brempoma ene na busua no mo ye yie ena omunim oba ya ware no no so be yekuna okay entinya maami Akosia se wa ena yie oba ntimi nya ni kuna yie eni mram ba bia se oba ye ni kuna yie da bi ne mo busua na yie maami Akosia se wa ne de na awu ni bibia nwu ye wo ni kunu na awu ye wo bibi de abusua mu te se we no ye me papa ene onye me papa bi mwati bi da dabi we no ye me nua ene onye me nua bi mwati bi da we no ye me kunu ene onye me kunu bi mde se wati bi da sa na tie enti timliga wife ye ka nyansa ye ntie yese ti se nde Abusuapanin se o de Injunction koto so hallelujah edu ho na se mo eho ene be hu nokore ene nkontompo na se Abusuapanin Injunction we ye aduma ene be hu o man ya yetim timwo so ti ase o se na Papa Shi ba bonten be ka say o we nya yie o a celebration of life Papa Shi ye PRO okay said there na currency ye PRO no e ma Abusuapanin Judas no Abusuapanin Tupac no sa na Papa Shi ye PRO ma abusua no ti se PRO di asem ba hwan na de ba ye metu na PRO kasa hwan na kasa me na makasa ye maami Akosia brempoma na e kasa onu na ni nua be ma awuo ni abusua no omo na e kasa enti se wono Abusuapanin se o de Injunction kototo no no Injunction na ye kwa ese waboka enti ye ntia 20 billion eni ono de enko be tua 100 billion ni afa so betimi de atoso a okay enti so ye bema no wa kitafo a on fa Injunction nto so
na ye man on 200 billion ma yen na ye njai James ene sikanti am so mako sen kamenya bibi efe busapanyi ho ana ya de so on fa sikanto so na ma de sikan na ma so judge na ono de 20 billion to ye de so ye ntiment ye okoye na yie no yeso ye yie no so onso betime me ye yie ni ya just what 200 billion ma yen 100 billion ten so na eno sam so mo bebo ye bako 200 kura wo de ko 200 billion wo de duru ho a me na me kwakwa gina mo court ye ne se nyanhye ni adwuma Abusuapanin betuma yusu Injunction Ghana amana yadwuma Abusuapanin betuma yusu Injunction Ghana ha amana yadwuma na mka se Ghana ye hori anim kosoro na obi ani nua wuo wa hu be esie ni nua hu be da ni nua abusuafo mpanyimfo kura su ube gina social media be ka se wo de o command ne se wusie wie a wa wie ena ka mebisa se ayesate wo abusuapanyin to aka no se wo wie a wa wie eni ni mu mienu do be so kwa na yie bia ho na me se wo papa we o tumi so obatumi ayi obatumi ni kuna yi obatumi ni kuna yi nti kan Injunction we me se no adwuma me se mema abusuapanyin hunu day one from so ameka se o magi meti na nkonfa nkodi nkonfa kan asem no o tie mi a me se efiri onim guase nko na me na to abusuapanyin anim guase nko a ese Injunction we wutimi de to so wan fan to so wani ma guase wasesa wa no woni pakure wusi lumba ye well lumba anya well bia wusi efunu wi a wa wie awie so awie ye ya o kwa ye so a abusua ne kwa ye ma ye so a se da bi dia na pafiri lumba ho dia de pa na pafiri lumba ho na se from day one entronko a na ya ba ya na hwan na hwan entronko a yes wotimi de dia asema wi ni Ghana yes mami wuti pupu a obidi enye no mo so ka se your friend say the date no on be concert no adam concert na maso ada de lumba concert ada na nema so on Ghana me si abusuapanyin mete abusuapanyin akopim se wan hwe a obetu afiri Ghana kura na kan kran so we are celebration of life anaka concert so koso ha obi abetime nya ni location se me ka che concert na wo ye no me manyuntuni bia ensi ase da yen hwe maame akosia se wa ba ye nyuntufo akosia no me se nyuntufo no maame akosia se wanti na nyuntuni bia nsi ye na se ye ka asemo me se ye kan di agoro me se ye be fight no kure me ye de sika atumi minim kura da de na ye twa me ne hye na me ka no kure se de twa comfort to the tinu me fe ba wa me se be twa miti ane ndrusa ye be twa miti me hire firi maba moja ma hire beba me na me ka kire obi ope no kure bi ye twa nti hire na firi mba comfort to the no na hye nkom se aban Ghana akwasi kokko ne ye ba beko awia 12 o'clock titiri ya santeman e ba ye no e ba 12 o'clock no amaso omo chini twa ni ti 1:30 e ba 3 o'clock na akwasi kokko abelande any time ne fa time no na BT no eni tina boso mo ya de on fa time nto so no e comfort to the nkom shintira so ti ase enti comfort bitimi ya adwuma no de time ato so me 3 days pomo misika 3 days ba oboa o ye boso ye fa time nto so ebu obetima na adwuma boso mo share adwuma from 7 days 3 days 7 days 14 days 21 days na etoato so uko 20 minka say na adwuma we de na wo ye boso na akwa share time sika wo penti oh we de tatahwe de ba ya oboa enti abusuapanyin de munya anim guase na aka no ana yesi ya o kan ya na ye tete nsem bi adwumu na se asemi ba ye nim ho evidence Nyansapo ye nim ho evidence no ye kan se yesi de ye tete no it is alleged se eye jaja obu asem no wo kumase ha sei ba ma me kosua de awade asem yi kokko se ono kwan be ye kunen anye nko ya fa kunen na ko ye o ono kwa ye wa ba wa afo abusuapanyin de efo ya na de kokko ebeka se ye nya wale ni wa ye hwehwe mu ahu se ye ja wale ni ase bo ye nya wale wale wo court ti court no hwe se ye divorce na ye ni divorce no kore eno ne ye de ko ye judge obu asasem no ye kan hu se oje adamudie eye $35,000 ene di odi bu asem se asem eni we die na anti asem na wo kan no ma me mpanyifo se asem danse ni hu etwa bi de ya danse ye de ekuna ne ko court na se ye de divorce na ko court judge bi no betime akire de oyekuna nti utieti ensem matime se bi ko so judge ne share time se nka 12 o'clock time na e ba so ni niam bi o hihye ye bia ma se ne obi kan brofum kan se obi expose na exposing ne ya kire se say o ma bibi o paper bi won toma na ma bi se ne nkrofo pa ne ho ntoma ono ane ne ye na kire e ma ntoma na e pa o because menya sure say Ghana ye ka kuna e ya mamere o enye court asem
as a judge mu oba be se tumi ka se odobro ni so tumi yekuna ni bi na di kuna ne bae Dabi. Dia na ogi ye nti wo nko yekuna na kuna na wo yama wana Dabi onya ma. kuna ye ma hwan O yama busua, o yama ni kuna. be ma na busua na yekuna ma Busua. enya busua panyi na yekuna ma no e ma mpanyifo mu fi Mu fi no yama wo. nti as a judge wo ti ye nko no so tumi yekuna dia e dia kuna ho asem na wo ka cause judge bia no betima judge kokuna ye eno ye fie asem efia wale enya court asem o na mom court de kan krata asem odobro ni krata be na otimi beto wo se wo ye wale ni wo se wonko yekuna krata be ya enka sa me se sa judge we odi asem yi o se ko jail Burkina haya ko be ko jail Burkina haya me se Burkina ni abije ya ni na ntimi nanti ko ya o be ko jail no kura se na me ka kire wo anti yanko school ya jimi Dabi. na hwe de o se di injunction so o so be ko jail Ono sa no so. o se ko jail Ghana ni enye serious ntra na do mo ntwema mpipi mra Esa o se kana se de Ghana mra nya adwuma wo. na mra ya adwuma sam me no mo kan ya mra be na ya adwuma meti wo sisi ai na mafa wade akonya wo tisu mafa ena me de akonya na kosi baabi ena me de wa court sa akonya na ye me dia Nti na wafa. Ena wo court adwuma ko me de me nkrata ba kire sa akonya na ye me dia ena court hwe sa wo se da bia akonya na be fa ko wo fie no wa boka enti ka wa bo akonya na ho me mfa ma wo asem nyansa ni be de beti ase Ade so ye wo dia na wo be fa. ado be fa wo fa ye den wo fa ye den so ti ase ye de nkrata ba kire sa ye ya busua na emum de de injunction to so se ye nima de kura kun ye nua no ye pese era esie na wawu ye sie ne kina wawu ye nya abotre ne ye hwehwe de kura ti ekun no abusuapanyin se damaboka for de wo de injunction to say wo mun kwatra se no mun siesie within few minutes o se ye ni aye no ye ka no kura na ekuta certificate ye kire se ye nua awu no se ye nsan pesika ma no asem ye ka nyansa ni be na obeka se mu ya kire no nyansa ni be ya na obeka kire no obeti ase enti se woni mu fie nyansa wo be kasa nkwasese mu ya kire obi se mi a te se bia me fa ne se asase ye da hoyi na ba wia na masi dan mi ni krata bia na obi de krata aba sa asase ne ye ne dia na maka kire ni pa se ne me dan na esi so no tuya me ka ne maboka na me pe dan peja free so kukuru dan kwa na me fa me de asase ne hia me nya dan ho asem ne hia me enti e ba ne se na mo se sa na te dia se on timi ntua me ntimi ntua dan na esi so ne ka dia on fa asase no na ne dan na esi so no on fa na me sa mpata no asem nyansa ni be na be ka kire no ntimi kan kire bi asa adam ka se yanko school nti agimi won asa ne guta won krata nko ade obedo ade masa abusuapanyin be gina so aboka o the death certificate by o the death certificate dia na cheso aboka lazy way enti yeso so ya boka ntinjansi o dia be se judge ne pa won fa injunction to so se yentimi nya yie no mi do nyankopon ene nka yewura mahama kedi se koko ya afa bar ni kom ya kalumba yi be bar ni kom hwe ede nka pai ya pai woni senka bibi se de ya yese no nka nya de ye no kore me se on famra me se me pia no on famra ye ngidi e wo on famra me se on famra maame hwe se sa ne ma we nyina nsisi a maame akohua se wa onya justice da no kra pa na me ka kire wo no ana nya maame akohua se wanti ne ani abere wo nkirimba nkirimba nti ne ani abere ba wa afo bia so ti ase obi be ware ni kunu obre kukuru hwe ase hwe me be ka asem we hire mu se ade na Ghana judge aye certificate no onye ntumu no nsusu aso de bebre Ghana na asha ase obrofo krom asha ase nsusu kese enne se wo de certificate kwa wale a ye twam wo de passport ba ye country bi wo ha se ka de passport wo de wo be wura mu a wo de ho passport ba be wura mu Ghana wo kwa na de Ghana de awura mu enne ye twam e ho passport wo be de no wanya kwa so be nya so merci wo de wo te ho be hu sika betwia nsa na ka no kura kire mpanyifo Ghana ho mpanyifo merci Ghana ha ya wale sema de kwa blochire nya ye fake obi ni nua obi ni ne ba obi ni na damfo nam se omum bu Ghana nti ye se Ghana stamp si so nko se free Ghana court wa ya gitum na se judge ba ko pe abe ha the whole Ghana fo mu gwa blochire na wo judge we se no kura wo wiase a wo betima di 5 years gwa Ghana o se kana na kunu cause wa hang grofo matu kwan wo do bon grofo ba Ghana bi mu be ba Ghana wo de me se obi tia blochire wo se wo ye baby mama di aban ni tua ne kaso ne be ma ne da sori so ti ase obi ba e wo bi krata so obi ba wo bi krata so se ne onipa so machina ne ba no because of krata asem nti kratasem
so ti ase entro nko a me se Ghana ye bibia ye ntro e wo abrochimam enne de yetimanya gangali ya di ba sikanti se de mo kase ya mani sikanti e se certificate ni nya djuma na mbese be je di se no kore ba ko se ye o se ye o se me di combat ma me ntere wade o ji sika na obi anu ho obi anyina ho ohu bayifo da bi nemu me yakase obi ye bayifo se wonni ye we de o se bayifo ba na wona wakate me so we benfo nti de yanse ba me hwe otu me de bayifo me de bayifo wakante me ye bayifo me hu se wotu da na busa me yede kura obeka kire o to we benfo me bayifo iyo me American day na abayifo no ko celebrate ye me ko me yede me hihya me ho a me de me sika hye me botom nyina me ahaban na matete me sika da ho a matete ya ahaban susu me san haban eno na me didi me mere me de hye me botom me ko di ni be peche mo me ka kire me yede se on fa ne ho nkame mo hye mu na se mai susu a mo masu bia me ko di mi mere ko enjoy onja na da enjoy my life man me pie kokra me ka kire no bayifo bia no de ne body na eko sunsun na eko na body na gina home so ti ase enti na ko na ka wa ma bi o meba hwe me oskiditi o sure aka se me bayiketo ana yo me nya bayiketo o hwe me na ka se wo so ko wa nhia do ma hene so ono so ka so ye ni de o levels okay you be anything to kan ko be David me level no de ya ba ye ne ahemfo takum bi mbetime bom din ya takum fo bi na no mo ese do ma hen de ni duru ho David ti se Prince mu ne no mo ye ba ye o Prince hwe o so benfo ya Prince mu ne German president mu no hwe o ka se ba ye takum o ba ye high tech na ba yi sem no nya mu de ni bia o David ye kwa bomb ye David ye ko bo man no ho bra ko pem kuntudwuma bo ban no makoye ba ye sem a mo de mo de na mo de sense ade aho ya bayiye ni konkonsa bayiye pese mi nkuminya bayiye rape bayiye ne faha bayiye ene media for bayiye David ya de ne de hwe ta kum bi parliament mi mo ni ni on the headmaster yo mate ati ngo body ma ye minya so wa ndia menka ejan ni akwabu we kurum menka akwabu we kurum ba driver ni okay na amanfo mpane kafo o wadan onim kanipi onim chipa papa onya accident da fiso kaka nya no tikari ntubulika sakre kura timi sano na do on speed na so mofuru ka no me osusu won hwe na won kontem na wonya de wo ye na wo de wotene je na waperew ejani ni osminti aso esileta ni we ni ja ejani ni osminti aso okay so ati ase ndu ni mpaso nka ase ma bi ba ku biri bi e ma esi no wo ho duro pass men kire ajo ba me ka chen ko fo bebere so omra ho o ba na se ni wa unim so Russia ni no fa o ba na Russia ni me so wonya ya de ni bia me so bra confirm black me Russia fo no o ese duro obeboa kama me nduro no kra ya haba ni pe na me guso ame obomode na me hwe Russia fo no o so ba no anka so Russia no na ya busa wo ayeka na ye ntwaso o ba na do akokwa ba o ye Russia nko ade afa ha kwa na da ha no onza mensa because oba obesa akoye boni nyina hini de me na nya bi nana mujua ne bia san ba do so be ne den me say 2027 to 2028 na say okay 2025 2026 on ba so attend ampa so mugu so 2027 kra ni enwie na o fa se kofi so munya na ye da na ya ma so aba ho hia Ose Daniel ya kase nim say ye na no mo be yo afa che say candle night na ye da na kasa mai David say akura no papa papa ti papa so regina di papa be e be hwe sie me de hye e di say di papa so regina na papa ne sie funu ni wi a afa na lumba papa so busuafo sie say mo mabusua mu no say obi wu na be ma na sie ne bade a ana na lumba de mama be ma me sie me say asem wi won abusuapanyini ade a waye abusuapanyini ha man kan kire mo say abusuapanyini ntimi sie akola we ma fidi ya so na me breki say abusuapanyini ntimi sie kofi da efa na de be ko efa we wi ase won wo ya ade mpanifo wo kasa be say yetu yiribi no antia yetu yiraba wo ye panyini sebe enye obi ne be decide ama wo yes asem ne ba ye no na nka wo di no kure pepepe e ma me kura me kasa abusuapanyini wo nya yiye da because mo kire yenye safoa se Ghana fo tie mi anko mo say abusuapanyini wo nya yiye da hwe yi awaye hwe yi pa awaye wo nya yiye da yenye mo kire safoa obi mo kire ne ntum fa safoa ma da bi nyo na si mo kire na mo kire papa dia so ko jo mo kire number na papa yo paase na nya mo kire safoa mu na wo je so ti ase onko mo kire da mi ka sa asem nyina kire abusuapanyini nya ko wie se ni na akwa ko wie o se so enti no na okra wo lumba se mo no da muntu ani
obi te pati se lumba enim de kunu obi te se lumba enim ba bi esie no obi te se lumba ehu ba bi adada no ene de ne nwuma mum na mabie bia ma oton ho nsuo ne ho nkro ne ba asem sebe na me odobro ni de me tu no fofa o okay nipa mo she odobro ni achi no mo ha no omo ha no se be ma wu ye che na busu ya japade o ni ye kire odi ade o nti emu se hwan na odi lumba ade ne odobro ni lumba japade wa sha ase ya wuwuram ade no odobro ni ye no ade odobro ni ye no ehu o ye nya hu odi ade be ehu panifo se ya kama funu ye kama dampan o mesere wo mo di odobro ni achi se enipa wu na ni wan yi a ye fa na japade o okay enti se no lumba odobro ni fi o krata de ne ho ade anti lumba ene se lumba wuo no ajapade enti na lumba wu ya na na nsuo no kura ni kwase kokko bi nsuo ni sisi a o think ye tu nsuo ni eni kwase wu yi wanim okay ma adwumayfo no nyoma adwuma okay be nyi wanim wo ho okay because we kunani unyi utuntum kura tena fie na adwumayfo nyoma adwuma eduru hwa ye ba ya konta o afi nyina bi ade se na mudi bie ye empanyifo da letters wo ho because o ma read odobro na hu se odobro na be ye star enti ye mfa ne me advert for nsuo ye beto ma ha nipa ne kwa awo mama sister ne anhwe ne manketwa awo ne lumba awi ono na ne masusua enti de na kora keto mo piepie ni di nsem anim di ne koto asan kakraka sem ento doblo mi e ma me nte ho ne papa wu kura nte ne ma me ni ho abusua no mu ni mpanyimfo omu piepie akora ne koyi de ba ye kora yan kan yie enna wo se lumba japade wo percentage wom enti no wo share uko be ma ben no ne na yerete a oba wo share woni kura djuma na aye baby ukuru gina ho na ugina so doblo ni ye ho ade ampa se ye ho ade a lumba japade ye wo japade enti de enti na wo percentage na lumba wo percentage ebe na si oba bia ni ho a abusua se be ma wu se metie sisi ai na mawu na da me ne me yiritim me ne wo nkwala se abusua be di bibia da wo ne me yiritim de nya mfiri ni nsem da okay eti enti na odobro ni akwala ketoa mu piepia na saa de akwala akoto asan mu kwa edi na koso o man mu to momwa no na ye kire no ne ye wo se mu kire na mamre kwan so no ntena fie wan yi na so a ya fra busuafo ene o matena se eja be ma na anya well na busua ni ya tena se o oba woni nkwala no mfa we abusua so mfa we so mfa we eye tie na bibi ya tena se ne ya che no bi na wo se nsuo ya wo dia na TV station FM station wo so kura na ya she oda anyam bia no nsema babo ntin nyina se wo ye friend sen maid no odi ko ofie hoyi maid ban na timi nya sika koto shares business ban no ye bi da business ban en wo ye bi da enti afa na wo di nsuo no ba ya ho advert ne ye tu aka na de koto shares ana tin number e wo se obi ade ye black yan ko school kura no lumba de ye black lumba ban de ye black e ban se no doblo ni de nkwa ye green na nkwa ye black ni bi ne se show bi wom jo fugira bam mate nana so ti ase enti e besra me odoblo ni mentan no me nua nanka mepe me yere nanka mepe me wo faase bi nanka mepe me ba no nanka mepe na mu ba bi o mu piepia akola ne ne ko e ye too much amo ha no akola yo bi anti na no ne kasada ase bi ba na me ka cho se mu fi se ye nya ho ade a men try nko ye kuna ekuna chi no de nsem bebre ba hese mama akola ya dwena ne ha mo wa de ko ba no madura wo no kwasa na me ka kire mo de ko mbate so odoblo nya wu because anyama ekwa akura no so no e too much aden tini ma mente ho a mbetima tu akura ne fo se da bi enti mabuhwe obi nwuda sa ampa se ukunu kura ye ho ade a afi fa ho sie fa ho hyedem fa ho sie ne nti se nipa we ya amansan nyina twe ne ho manso kiki atopre twadwada o atopre twadwada to onhwe yi ha ensem ha openyi emeni ti yenya ona koto onwuma so obusia yedi nyina besi ha yedi nyina ebesi ha ene comfort black ene di enkomo ene me share so be subscribe to channel no be like o be share amobi anya bi share comment section wo so ye wo dia e ana mo che wadwen na ayefe na ye nika ye mfa wonsi ha sei medini oba yesu ama ye boa dawfo be sen atena se ede nkomo emu ehwam sei
ebi wa sande abrɛ yakra Ɛbɛyɛ deɛ dɛn. Kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadɔre sra. Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo aboa ntaka na ma na yekese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa Mada woro ma ntoma ye fe ni din de sɛn. ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na America sa Sabe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twere ni mu twa nyame Sɛ bedi akone bakwen bodi atwede na sɛ kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata.